Ini ya teman-teman, menunya campur aduk ya teman-teman. Tak rodok maju, jangan pindang mang kulupe terus sama tempe keringetan teman sampean. Sebelum makan berdoa dulu seperti biasa ya. Rasan dhisik menjesku enak, jane lombok wedes becik panas karo kulupan yo. Endurita kemayu ning sih. Bismillah. Enak sekali. Panas ya teman-teman. Tas dintas kayak mau terus diemplok. Entah tau mana. Ora tau gelem goroki ngono modele kulupe. Dipotong Mbak Nu, dipotong. Sayurnya itu dipotong sebelum direbus. Oke siap. Lain kali tak potong ya teman-teman. Nikmat sekali. Kaya ngene iki cek kurang bersyukur lho. Piye sing arep disyukuri. Wisis ya teman-teman. Aku ngesis. Biar ngalah masalah. Tandang gawe model apa to Mbak Nu? Kok mesti gak dipotong. Enak sekali ya teman-teman. Ngeletes lomboke. Wedes. Sebenarnya sing enak ki nasi bukan nasi beras ya. Nasi jagung. Tahu tiwul. Saeneke iki yo iki sing dipangan. Golek sing ora enek